ndabashimira ko muneza amatwi. Iyi ni GMTV mukurikiye. Mu bigo by'uburayi mu bazungu iyo umuntu akora akazi usanga ari akazi k'umuryango. Urugero, Cristiano Ronaldo yakiniye igihugu cya Portugal. Umwana we ku myaka 15 yatangiye gutsinda ibitego mu ikipe y'igihugu. Se wa Cristiano Ronaldo yabikaga imyenda akanayifura mu ikipe y'umupira w'amaguru muri Indonesia. Upereje mu gisekuru cye wasanga naho barakinaga umupira. Muri Afrika usanga umuntu niba ari umuhanzi, se umubyara ari umufundi, sekuru ari umuhigi, sekuruza ari umucuraguzi. Nkaho ibyo bidahagije, uwo muhanzi wabyaye akaba umukomisiyoneri. Uwo mukomisiyoneri nawe akabyara umuzunguzayi. Teknolojia. Mu bihugu by'uburayi kandi umwana agira imyaka yo gushaka urugo akijya ku mafaranga y'ibisekuruza. Urugero, Donald Trump yabaye perezida akijya ku mafaranga y'imirage y'abasekuruza be. Muri Afrika umubyeyi bakimutera inda yawe atangira kurya ku mafaranga yawe. Teknolojia. Gute twisanze ahantu aho ujya gusaba akazi, aho kugira ngo bakubaze impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi bakakubaza ngo nirukohereje, nguriya ni mwene nde, ngo aturuka he, gusatunze iki? Gute twisanze ahantu aho haba hari imyanya 5 hatanirwa y'akazi, abagashaka bakaba ari 5,000. Imyanya hari ni 5, abashaka akazi ni 5,000. Muri iyo myanya 5 harimo imyanya 2 y'abafite akazi mbere yuko gakorwa, bene wabo babanyiri kazi. Mu myanya hatanirwa hasigaye 3, abayishaka baracyari 5,000. Nka ibyo bidahagije, muri iyo myanya 3 isigaye harimo 2 y'ababitugukwaha. Mu myanya 5 yahatanirwa hasigaye 1, abashaka akazi ni 5,000. Teknolojia. Wa mwanya 1 5,000 nibo bakora, hakavamo 1 akawutsindira ukwiye. Wowe ukwiye akora akazi kaba bandi 4 basigaye bagiye mu kazi batabishoboye. Turashize none. Niyo se dutuyemo. Gusa iwacu mu Rwanda ibyo ntibihaba. Iwacu hari ubuyobozi bwiza. Nubigerageje Teknolojia. yisanga mu maboko ataraye. Mumbes. Ndabashimira ko mwaneza amatwi. Jya kuri YouTube channel yacu ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni GMTV. Ga nama ukayishiramo akanya washyiraho TV. Link yayo muraza kwisanga hano muri comment. Jya kuri social media zacu ni Danizo Official, Instagram, TikTok ni Danizo Official, na Facebook ni Danizo Official.